Балык еп, bir қачыне ве инжи еле теграланмаған шеллерні яратмақ. Ил бақышқа беллеген кебе ади авеслігі дікіл. Инжи оруф, отурымны ве паралақты савырну истеген оғрашу выдыр. Ама өзіну бір кере бари бұ іште сынавланғанында бош вақытта ненен оғрашмақ меселе чықмай. Но для тех, кто хотя бы раз попробовал себя в этом деле, уже не возникает сомнений, чем заниматься в свободное время. Инжинен оғрашов өзіні ифадеетов усуллардан барыдыр. Мен бисернен өзім ве туғанларым үшін орем. Мен инжи өрівге чоқ вақытны бағышлайым, ама оның қиметі бар. Бұ санат украин генчлері арасында кенішінген әрші модта ве мерақлы олғанына көрем. Бисерное рукоделие. Это вид рукоделия, в котором задействован бисер. Инжи яратувда инжи иштирах етілген. Тәшкетчілернен уфақ күретчіклер. Эфсане бар ки, сехатчылар құмлу ялыда атышны яхапале ве құм қарыштырған ерінде яны маде пейда олғаныны көрдулер. Видели, что в тех местах, где песок и сода перемешиваются и разогреваются, появляется новое вещество. Это вещество... Бу маде вақытыле жам адландырғаныды. Чоқ асыр дывамында қылқлар бу маде иле дәнев кечірейділер. Білі ке бу сада венедиклер уста олып чыққанлар. Оларда құмдан япылған мақсуллар бу юк себеді олғаныдылер. Стеклоделие и изготовление бусин и бисера было на очень высоком уровне. Мысырлылар, ромлар, юнанлар. Инжи уровне эркезнен тесері олған. К бисероплетению, к стеклоделию, к изготовлению бусин. Украинада қадынлар ве қызлар өзіні қадими вақытларынан башлап güzelleştire еділер. Киев Русының илванлары беле. Олар ресімлерде ве фрескаларда тасвир етілген еділер. Она біле, о вақытлардaki қадынлар өзінің ненен güzelleştirгенini көре білеміз. С каждым годом бисероплетение становится все более популярным в мире моды. Ел инжи орывы мотелемінде дара ветле ола. Базы қызлар өзелерінің бисерден антерлеріні, кофтачықларыны япқаныны көргенедім. Инжиден мақсулны оре білмеге башламақ үшін істігі мерағы керек. Мерақ олмаса, манасы да жоқ. Мати інтерес до цього, якщо немає інтересу, то немає сенсу. Начинала я дома, увидела в Мен да евде башладым. Интернете белезлеклеріні, герданлықларыны көрдім. Вемен оларны өз еллерінен яратып, кемеге пек істедім. Сатын алмаға істемегедім. Ona çok ақша керек. İstemez. Baştan oyunculuklarını öğrendim. Sonra ise belezliklerini ve gerdanlıklarını örmeye başladım. На занятиях мы изучаем не то, как фильм. Derslerde bir güzel ilvanlarını yaratmağa öğrenemiz. Selyankaları da pek güzel. Onlar bir keyimine yaraşırlar. Belezlikleri de pek meraklılar. Mesela tola usulu. Daha küpelerini yaratmağa beğeniyem. Onların çeşitli türlü usulu var. En çok elbette ki benim sevimli çiçeklerim. Как всем девушкам, цветочки, бабочки. Всім дівчатам квіточки, метелики. Сейчас очень легко плести. Появились такие... Örmege pek kolay olgan. Birazdan yırtmalgan ipler peyda olganlar. Belezliklerini örmek için aletlerdi. Elleri ile ururken o çok vakit alaydı. 1-2-3 gün. Ya böylelikle şimdi 1 saatte onu yapabilemiz. Tüslerinin büyük çeşidi var. Onlardan çok şey yapmak mümkün. Malını tükende alam. Anda her şey var. Це для рукоділля, багатий вибір бісеру і ниток. Узнала я о бисероплетении от мамы. Энче орыва акында анамдан білдім. O ана кеби манада яны бір шины обермеге істей. Балалар интишаф етсіндер деп, оларға яны yollarını tapalар. Неден ойын дегіл? Ойынларда болдырасың ве ақылнен çalışмайсың. Ямында рухи тәртібатына иелік япқан ел işletuvıdır. Кешкен yıllarнен қайысласақ, şimdi техникалары енгілже yapılalар. Çünkü sen ende түслеріні білесің. Мен текелгенде, мен doğru sırada kok kuşağının renklerini біле қатасыз айтып оламайдым. Смогла назвать полностью все цвета радуги по порядку. Коли я тільки прийшла, то я не завжди змогла назвати повністю кольори веселки по порядку.
Бисероплетение – это мастерство очень многогранное. Инжи орывы чок тарафлыдыр. Сықча біз тілді ойынжак яратуларны кечереміз. О мувази орыв техникасыдыр. Біраз бою қызлар өзіне илванларны яраталар. Элбетті ке о герданлық украин мили илванлары сыленки. Народное украшение сыленки – это техника сетчатого плетения. Техники сетчатого плетения, мозаика, воздушная мозаика и создание жгутов – это традиционные техники, в которых создается О ах техникасыдыр. О ананеви техникасыдыр. Анда инжи яратувы тасвер етіле. Сонки вақы девамында инжи орывы инкишафлы олған. Бізге огалала, пуючолли техникалар белі олғанлар. Чичек ве ах яратувы уючолли техникасында. Ағыр ішлеріні бұл техникаларының бірісі иде яратмақ мүмкін. Бұтын меселе яратув севиедедір. Больше всего мне нравится техника уичоли. Это цветы. Их делать довольно просто, но Эн чох уючоли техникасыны бегине. Чичеклер. Олар пек қолай япылалар. Олар белезліклерге, күпелерге, герданлықларға келешелер. Універсальна техніка. Мені подобається мне нравится прямое плетение. Мен доғру музей көрівні бегине. Эн ағыр техникасы ағлыдыр. Анда ершені өлчуме керек. Эр сырада. Сколько бусинок нужно во втором ряду и какого цвета? в одному ряду, скільки бусинок треба в другому ряду, якого кольору. На браслеты нужно 2-3 занятия. Это где-то 4-5 часов. На селянку или кризу обычно идет больше. Белезликлер üçün бір iki дерс кете. Яни 4-5 саат. Того, насколько трудная техника. Герданлық үшін чоқча вақыт кереклидір. Берқач ай қадар. И пара красивых сережек. Техникасы насыл ағыр олғанына В көре. интернете, в социальных сетях существует Күпелер много асылда бір дерсте япалалар. что-то сделать или предлагают купить. 2 саат ве купе чифтлігі энде бар. Который интересен. Сықча техникаларны интернетте қыдыра. Біршіні япмақ теклиф еткен чоқ группа бар. Уже готову роботу. Элбетте кірмеге мемнун оған тақымлары бар. Анда ер вақыт янылықлар бар. Ходить завжди там щось нове. Буває таке, що Кимерде интернетте илванны таппан ве бірізден оны яратмақ істейм. Шекілі есе yok. Оның үшін мен бұл шекліні өзім уйдурам. Оны насыл япма бақып чықам. Как это сделать? як її зробити. Для того, щоб займатися бізнесом, Инжинен уğraşmaq üçün sabırlı olmaq керек. Çünkü sen нервалағанда сен ішні бежермессің. Получается. тебе не виходить. В Украине бисероплетение очень популярно. Украинада инжи орыв пек рағбетледір. Ғарпи велетлерде ананеве кенішленген. Чүнки базы ишлету битадан оның торуна кече. Мен шырхи Украинада олған шерлерні білем. Мен білгенім кебе, анда айры рағбетіні тілінде яратылған инжи орыву алам. Насколько я могу судить, особенно популярны изготовление цветов из бисера на проволоке. Одессада бұтын техникаларда япылған инжи орыв кенішленген. Украинада ustalarının 6-50 сергесі кече. О халқара сергесідір. Мастеров. Это международная выставка. Я там Мен анда тек Украинадан дегілді да Русиядан, Израильден, Алманиядан, Япониядан, Австралиядан ве Данимаркадан іштешлерімнен раз келдім. Дании. На цій виставці були дівчата, які приїжджали. На этой выставке были девушки, которые О приезжали. сергесінде башқа өлкелерден келген қызлары бар еді. Мен пек бегендім ве анда чеші түрлі техникалар бар. Ажайыплер. Америкадан қызлар келеділер. Олардың белезліклері пек гүзел оған еділер. Сылянкалар да бар еді. И селянки были, и заколки и разные. заколки разные. Есть очень хорошая выставка, которая мне очень нравится. Ее Мен бегенген да бір серги бар. Оны Украин медениет ве санат меркезі кечере. Оның ады Инжи. Тунен бүгін ярын. Пек маналы сергідір. Анда менің талибелерім сық іштірақ етейділер. Мен чоқ елдівамында инжи орунен оғрашам. Ве әр сефер гүзелшілер әр адам үшін табиат мұқтажы олғанына инанам. Еменім ки инжи оруненда чоқ меракландырып, bu işni қалдырмазлар. Ойын кешаф етежек. что бисероплетение не прекратит свое существование, оно будет развиваться.